Akanyika korra abantu mwena bakurugo mu Western Uganda, olyo mu Nyankore, olyo mu Kiga, olyo mu Toro, olyo mu Konjo, olyo mu Nyankore kurugo mu Western Uganda yona kutwaliza hamwe yona guleta bushenyi nkayikabale. Aka video nyenda kayike buli amunyankore wena hori kakuhikeho. Museveni obuyabe na ejo mbuteje ki mukamwanga. Mukamwanga kandi mwamubinga. Kumwamubingire yagenda yakozesa Abaganda. Kandi twenda tuleba ngu in history of Uganda Abaganda nibo batura nibabona bonna ihanga lyayiko mu mbeera mbi y'abayebembezi babi. Uganda buli mwanya obwe kubeyikiro omumbeera mbi y'abebembezi babi. Baganda they sacrifice themselves. Abaganda niwe bakwehayo nk'abantu bakalwanirira ihanga. Noboto buyabire nabonabone si ihanga na naamini Museveni akijo mu Nyankore mwamubinga je mwamubinga yakwata omuhanda yazo mu Baganda ba Luwero yabakwata yabatwanyaguza yabita yabahezaho yakwata obutegeki bamuyambaho na kabaka yija yamuyambaho aho kuba Baganda ni bakundi ihanga lyabo okwo kuyomba kuba ni bayomba. They need better, they want better, they cannot settle for less, they cannot settle and tolerate like oppression. Hatejeshaha Muhozi na Nishe ishakataho mbutegeki bisira abantu bakita abantu bingi yihi miliyoni yona y'abanya Uganda bakabita babahezaho kubaherize kubita. Museveni yafuna gapu eri kutaho mbutegeki atejesha izuka kakozesa Abaganda by then imwe mutamuruho mutamwinire na bwire. Atejesha Abaganda baheza kumuguruka ngo akabakozesa yabita yabinaza yakwata obutegeki kumba kaliyo n'ababiha. Kuyarebire atejesha hanareba ngo Abanya-Uganda ebyo byatwara na tukatere embundu manya tukatere embundu Abanya-Uganda tibakine kubyenda no kubihurikiza babiruhire nibenda ngo Museveni ahumure abarugiro munsi yabo. Aho kubebyo tukatere embundu manya tukarwana manyaki abantu tibakenda kubihurikiza tibakenda kubihamatu tibakenda kubihurikiza bamuruhire nebibozi byeya abantu bakibihamatu ebishuba kabiha Abaganda atejesha atakibasa kubiha Abaganda bamugwiremu. Atejesha we no mutabani bayiza baye kukuniko mu Nyankore biza baye kukuniko mu Nyankore imwe Abanyankore mukabanga mwijuke ngo mukabanga at the very first point mukabandira mukangishebo. Atejesha abantu abiyaye komera Abaganda bamwangire bamurugire muti bakimwenda. Atejesha naenda kwekoma ari imwe Abanyankore Muhoze cyari yo nareta ijukisha kataho mbutegeki abukwita abantu. Ati Muhoze cyari yo na promotinga it is not even tribalism. It is not even tribalism. This is a genocide of tribes in Uganda. Muhoze cyari yo naenda ku promoting Abanyankore nyenda mube vigilant bantu mwe. Aho Munyankore we nari kurebe ibintu ebiri bigendo misho bushawe mukazi we Rugayo gambe. Rugayete yiraka ryawe konka wahu na manjibanji manisa ngo Muhoze byari yo nakora nibikushemeza nibikunurira bwenu noreba nakore ibintu birungi bishikire. Ariyo narabo mu izina rya Nyabanyankore abamubingire omukinana. Niryari yo narabamo kubereka ngo atimwe nimwe mu ruho nimwe mu byo mu kintu n'abantu bona bari yo nayita n'abantu bona bari yo nabona bonesa n'abantu bona bari yo nayiba be byabo nabiba because of you people Banyankore. Mwe nabereka ngo murya banyu no wanyu kashushu no mwana wanyu kashushu narwo muri imwe. So abandi bona bine kaba bine kufa bine kutwenyagurika imwe mubeje. Nicyari yo nahasiga omuyanga Uganda. Nicyari yo nateko mbanya Uganda. Nicyari yo nateko mbantu konka abanya Uganda turi kimwe nitumangu Muhozi nabira. Muhozi na birth certificate yeye nerekanga kazarwa Tanzania takazarwa go mu Uganda nangwa is not even Uganda ni by birth. Muhozi takabaga even Uganda ni by birth certificate yeye nerekanga kazarwa Tanzania takabaga munya Uganda ngena kaba ato Munyankore nkoku ya ishe koku yakozisa Abaganda in 1980s na Muhozi ni kwa kwenda koza Abanyankore omu 2025 kuhambo buyinza bwihanga
Mbwenu Muhoozi we ayina amagezi machaga kumugira ngukala atandika ebyo ngo abantu nibaza kutandika kwetema betemeteme nk'ebyabire Rwanda na Kagame akaza kukwata Rwanda akabanza kutaho rutaro yaija nka Sevia. Mbwenu Muhoozi naenda kutaho tribal war in Uganda, tutandike kweyanga, tutandike kweyita, tutandike kwetwanyaguza itweka abanya-Uganda kumbo omuntu aliyo natutwekereza ryogu nomwe. Muhoozi arugeyo nka Sevia, Muhoozi arugeyo nka Sevia afunara akwatira obutegeki bw'ihanga okuba nareba ngo abantu tibakumukunda kandi tibakumwenda. Nimbara yirira Muhoozi nobwari kwata obutegeki bw'ihanga tarabuhangare hunkishe nko kwakozire. Aho kuba Muhoozi we mbwenu obaka kurarwa ngo ya mukishe obaka kurara iki omwana tine mitwe omwana kikoko. Ata aliyo nasiga abanyankore nziro, aliyo nasiga abanyankore mberambi, aliyo naereka ihanga ryo na naereka amahanga gona gasigara omuri Uganda ngo abanyankore nibo baryo musave omutocha houses, nibo bariyo nibatocha ringa amahanga gandi. Aza nimwe mwazaho mwahunama gunitwe turyo mu kintu muzeyi simbura basi muzeyo tava amenyini. Nikibangi manyisa ngo ni mumuhagira kwita abantu. Nikibangi manyisa ngo ni mumuhagira kubona bonesa abantu abandi. Ashiwe kubo munyankore nikikuyaho kubo munya-Uganda. Mbwenu omuntu yatari munyankore no mushango ngwine kumuteza kumwitisa. Omuntu obutaba munyankore no mushango ngugwine kumwitisa. Iwo nkoko ryo munyankore no mushango ngungata abantu bine kwanga kugira ngo ryo munyankore. Let us be united, you people. Let us stop this. Let us not allow Muhoozi to use Banyankole again as his father used Baganda in the 1980s to be in power. Now Muhoozi want to bring a genocide in Uganda so that he can come as a savior and get a coup. That is his goal. But really this is not good to any tribe in Uganda and is not going to get what he wants. Because we Ugandans, we know what we want. We know our problem is his family, his father, and himself. That's what we are fighting for. Omunyankole wena woryokwe rugayo gambe bashija mwe murugayo mugambe murugayo mutehiraka bariyo ni babasigizi na ribi murebo bote ko kuyarugera abantu bakanga bachori amini ko kuyarugera abantu bakanga barango kati Muhoozi kararwo mbotege kinanishe nimwe murabe mbozi akugira ngo mukahuna ebintu ebibi kugendo misho abanyankore in history of Uganda mutura mutabereho ni byafandumu. Abanyankore mutura muri byafandumu ihanga ryari ryo mu mbera mbiri kwenda kutwanyagurika rikwenda kucekerera eva abagana nibo bakuba baryo mu struggle nibo bakuba baryo mu battle yo kwindura ihanga. Abanyankore aryo runimwe mwimukiremu mukwatise n'abaganda tuhindura ihanga ryitu. Mureka kuguma ni byafandumu aza Museveni yabeshereka mukarabe n'abakunda munonga bwenki yirewo bugabe bwanya ke hinduro mugabe wankore. Mbwenu no mugabe wankore ko mukwenda kutubiha akazaharwa nkayi. No hari kumuzara ishe naruga ayinebe ishunkuruza banga yo muryankole icyo tubanzoka cyebuziwe ko munyankole kagarika amagezi agwenji Museveni naira kubakozesa kubangisa abanya-Uganda batayibanyu aza nimwe mukaza wongo simbura basi manya muzeyi atava main riri nkibanyi manisa ngo wahagira Muhoozi na no mutabani wareba Muhoozi yatandika kwina z'abantu atatakagire mbuteje cyatine stamp yo bwa president karagigire nakora kinimwe kenyini nakubarya nakuba yabaryizo beri barira baganda mutagamba muhunamire naza kuba ryogo mwana nayende shagama no munywe we shagama kantara akome kunywe shagama paka twena tunywire tuvuireho iwo tagira zokwe okahunama kugira ngo bariyo ni bita baganda bariyo ni bakoma baganda nyenyenyenyenye kara heza baganda nagaruka ari baha ogo mwana umutima gwayine mbere za rumure babesije cyari yo nakora besije wewe kakandika kugira ngo besije twaza kumuhanika besije no muganda. Abanyankore mureke kukozesebwa nko ku Museveni obuyabira bihira baganda muri kinana kabakozesa tinkwenda Muhoozi akozesa abanyankore mwebereremu